Zamisli da si jedan od najpoznatijih YouTubera na svetu, sa milijardama pregleda i milionima fanova, ali svakog dana vodiš borbu sa bolešću koja ti crpi svu energiju. Ovo je priča o Jimmyu Donaldsonu, poznatijem kao Mr. Beast, čovjeku koji je od običnog dečka postao globalna senzacija, filantrop i simbol upornosti. Kao tinejdžer, Jimmy nije bio kao ostali. Dok su njegovi vršnjaci maštali o slavi ili sportu, on je sate provodio ispred računara, pokušavajući da razume kako funkcioniše YouTube algoritam. Počeo je da objavljuje videe još sa 13 godina, iako ga je tada gledalo samo nekoliko ljudi. Sa 15 godina njegov život se menja iz korijena. Dijagnostikovana mu je Crohnova bolest, hronično zapaljanje crijeva koje izaziva jake bolove i umor. Morao je da odustane od bejzbola, sporta koji je voleo, i suočio se sa nečim što bi mnoge slomilo. Ali njega nije. Umjesto toga, okrenuo se svom jedinom begu, YouTube-u. Postao je, kako sam kaže, nezdravo opsednut platformom. Zajedno sa prijateljima proučavao je svaki detalj. Naslove, thumbnailove, dužinu videa i emocije u prvih 10 sekundi. Želeo je da pronađe formulu uspjeha. I kada je upisao fakultet, brzo je shvatio da to nije njegov put. Posle samo 2 nedelje, odustao je. Njegova majka to nije podržala i rekla mu je da mora da napusti kuću. Bez sigurnosti, ali sa ogromnim snovima, Jimmy je krenuo od nule. Živeo je za YouTube. Snimao je bez prestanka, planirao, testirao i na kraju uspeo. Njegovi izazovi, eksperimenti i humanitarni projekti ubrzo su postali viralni. Video Count to 100.000 doneo mu je milijone pregleda i lansirao ga u zvezde. Ali iza kamere, Mr. Beast je i dalje vodio borbu. Njegova bolest nikada nije nestala. Morao je redovno da ide na terapije, uzima lekove i često da spava kako bi povratio energiju. I pored toga, nikada nije stao. I kad je bio iscrpljen, snimao je. Kad je imao bolove, pomagao drugima. Danas je Mr. Beast mnogo više od YouTubera. On je filantrop koji donira milijone u hrani, kućama i školama. Pokrenuo je Beast Philanthropy i Feastables, projekte koji spajaju humanost i biznis. Njegov cilj nije samo popularnost, već stvarna promjena sveta. Na Božić 2024. godine zaprosio je svoju devojku, južnoafričku streamerku i spisateljicu Teu Boysen. Njihova veridba oduševila je fanove širom sveta i pokazala da čak i oni koji daju drugima zaslužuju svoju sreću. Mr. Beast je dokaz da uspjeh ne dolazi lako. On je primjer da čak i kada ti život postavi prepreke, ne smeš da odustaneš. Njegova poruka je jednostavna, ali moćna. Možeš imati sve prepreke sveta, ali ako ne odustaneš, sve je moguće. Jer ponekad najveći izazovi stvaraju najveće ljude.